kan ka notification deh. Iban release saya kan notification deh. Lekim dan ka tiong ba kila release mentah. Dia ada kila release notification teh kemut nong di motor syukur hanya cuma tiong ba kila release. Kang bangin ninja cuma ka advertisement kadi na tu match deh. Dia katakan notification ada bandai shwa match ke. Dia bandai kan notification dem manu bala apply manu ka each la apply di bandai shwa tenta seperti advertisement dia hak se batin bandai shwa advertisement kalau hadian seperti OM dia hak ne ka shwa Kamdan jemut shwa hi menen ngadang check na ka website jong hi Meghalaya Police undan diisi pa kadan advertisement la ni na do match kata ka OM padan do mentami kay hak sila to kami hak dia ngerti ngelaptop susu dah tiking beli dia mentah long kambiang saya tak kambiang dia pisau nung di ban lagi hina support dulu dah hak balai di mana maaf juga itu susah. buat kajing lagi ni hak lagi mangi laptop susu kita tiking beli job neram yang tak kamakin dia tim long susu ban ni maka kata OM lah dia bantan kita kan sahabat dia advertisement so man apply the building so jadi kata kata sahabat kalau dia apply belum teman kamera yang baik saya kopi yang kata ka UM wala kata ngin let kumno kipen mix advertisement hari UM hadin kumno ta ka UM tempat dan website sipon CTM dan let ini saya yang masyamo bah